Kapitan Enteng! Ay, hanggang. Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dagdag tinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo't ngay masidagda. Iti kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay hanggang. Ay, inak ikan iti pagnakmada ah. Ha? Saan na mabalay na taptapisan wano abuswunda ka? Kaasiak mo't hanggang. Ay, no kayat mo. Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ah? Kabalam? Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrot. Remember that? Yes! Sana takrot ti Uncle Kao. Naturid akwara. Naturid ni Uncle Kao. Naturid! Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaaduan kadakwada. Naglalastog da. Kat, anya nga iti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaunget ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasida ka ni Inteng. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog a lalakay kwaraw. Dito iniaw. Dito ituktuk kao. Ay, saus! Nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Ulayak lang na ulaw iday. Imbaga mag, kini Kapitan. Wala. Bayam ta ibagak kini tatam abadaw. Panas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugar na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko na. No tinurudan lang. Awan makaabakan ko na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwaraw. Awan at rasam ni tatam abadong. Para kanyak. Naturturid ni Uncle Kao. Na idomdoma ti kinaturag ni tatam abadong. Kwaraw. Tinapis na di kwaraw? Wan ka nung araw. Nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay kaasimag. Asino tilastog ang tapis king kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanog-danugang ida. Na, papanam ngay. Jak itulok, basta latan tapisin da di kwaraw. Ay saan ka na mapan? Ay saan nakalap ng tuyang. Lumaban naktay sakit ko ni kwaraw. Sanag, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Anya nga bita muna na ita, Kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli magkalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagijayan da kwarog kun Kapitan. Ay, sa dinong ay di papananda. Ay katijay ili Biroken da dagiti lastog alalakay. Siyak kumakay, timapan. Kwaraw, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog a lalaki ang nagtapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang kail. Ayuyang dagat dito'y paradaan may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturidan a Kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidig ita. Hanggang. Aya, apoy ati mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sapay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan dito'y, ha? Kwa? Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kao. Dahito yung aw.
Hoy, Angkay, nagtagari ka na Uwan, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Abay, lumaban ka ha? Ha? Ay, adaya impagang alumabanak. Kanya pa lang tururayan yung ay. Ano? Kwarog, agawitan, darasan. Kunak manulumaban ka, Angkay. Abangan no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mo't mauray kung agistoryan. Kwantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle Kunti agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mida? Ha? Kinugtakugtaran mida? Kasta aya tinapasamak, Angkay. Isumit. Apo, kasta unay ataray da. Saan ka di Kwarog? Win ko na muna. Ha? Ay, wanin Angkay. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Di istorya ijay ilay, idi imasidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog, nagpartakda nga imadayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan, idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na alimabanda? Di maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no napasama, Kwarog. Kayat mo amaamuan jay pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sangapulo alalakay. Ay, unay mo ni Uncle man. Kunanamit ngamin na naturayd, na mati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagiti alalakay. Ibagamlay, no kasapulam titulong ko, Kwarog. Apay, naturad kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalagaan na turida, Kwarog. Makitam to Napanmanan nagpasada ni Kwaraw, maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanan. Saan siguron, Mare? Tadinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Inteng. Sa bali mo ti istoryada, maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taog. Ay? Jak ammo no asino ti patsyag, marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni Uncle ko ngay. Ay, Inteng, umay ka man ditoy. Apay! Nagsangsangit ka ba na Kwarog? Tinapisdak manen dagiti naglalastog alalaki, Angkay. Makitam day ta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagiti alalaki. Kwa, limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asardengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka ni Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Kasi kamot, Kwarog. Kitam ni tatam abadong. Masyan kan ka. Talaga mo't ngamin nakakaasiyak. Saan da ka nasardengan at apisen da kita lalakay? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan ang mabalin Anya nga iti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbutay, Kwarog? Mabuti nga ngaruday. Siyak, ti makamuking ka. Kunak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni tatam abadong. Isungag talag ka kanya, Kwarog. Saan ko akabutang dagita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa ngagasawt. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sangagasot alalakay. Kunak laag mo ta?
Kasano nga rod matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeng. Kunablan asino mo't anaturod da ita. Isumati ko na Uncle. Kabaalan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kaday dya tao. Kalabanan na kano dagiti ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak mag. Sumanaumot ni pari Badong adi na pa'y nakit-kita. Mapan kami kano inton bigat iti ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata Badaw. Sumurotak man. Anya nga iti aramidang. Lumabanak mo ta? Sana nang Kyle. Ha? Ang mga ado ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa gayam. Para sangga. No, adadanog kan kokter. Di siyak timang sangga. Ha? Kwaraw, apay nga itugot mo pa ilang ng Uncle Mau. Isumat ti kayat na. Iso pa'y apampamiriindahin ta. Ipati maun. Nangag ko na jay. Nay. Ay, agbati kan paray. Na, Kasi kalangi jay. kanakak na ita agrabyado, ibati na. Isurot tahan Tata Badaw. Kasimat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog ang lalaki aw. Kaya't mo asawain, inununan na tayo. Wine, isudan dagita aw. Umuna kayong ta, dituyak pa'y igid. Nanggag mo, Kwaraw. Kanya nga'y tararamidan dito ni Uncle Mau. Agbuya ah. Ay, nagbati ka lang kuman, paray. Tata Badaw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ida. Anyat kaya yaw? Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturayd. Uray la kayak, tanalay nga kadumanog. Yak mamati. Kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan? Saan kami mamatay? Saan gayam, ha? Nay, namin sandaan na to ang. Nakitam da dyan, Kyle. Naglaikat pare. Kasano nga inarabid mo na ita? Sigod mo kami na nalayngak, paray. No kayam nga aramidin, kayak mo ta. Dayta, lumaban mo ni Uncle Kao. Anya nga itinaramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka. Ay, kamulayang, paray. Ngam na timaridan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kwaraw, ha? Siyak na ikwaraw. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan manlangan. Bilibak kada kayo atwa. Amuyo ti ayan ni Kwaraw, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni Intingkat. Nay, nagmalamot asaan ko anakita dito tersinak. Amaw, no sa dino ti ayan na. Ay, ibagam nga ruden ano amaw marituyang. Adday jay balay may. Sorsorwan ni Badong Kao no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti chiptanod. Una, adaya may chip tanod at apis-tapis ang dalatan. Sige, dahi nga rod ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuwa ka nagpasada. Kit! At dalas to lalaki ang nailugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Among tinaramit ka. Tinapis ko Nagturidin ti ka anak. Sinuruan nak namin ni Tata Badaw. Mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban ang kay. Ay, kabaranggayan! Liklikan tiyang palastog. Nasaysaya at latatin na talina ay apan nakilangan. Iti uray asinuman. Ala sigay! Didan tinakibusan ti sabalipay aparang!
Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. At dakamot dito'y paraangan niya, Wangkail. Ay, agpapaanginak. Umayak ko mamakimirinda. Tawan mamirinda, iji balay ikaw. Ay ingkalata iji kusina, tadapay tinapay. Ken adan sa titimplaan a Diyos ijay. Anya ka mo tananggail. Nagdigos ka kaday. Ha? Ay kwa, inton bigat nga agdigusak ta nalaminti water. Bareng pumudot inton bigat. Nagado ti maang angot ko ken ganggail. Number 1, agat nuwang ka. Una tanapanak nagipalinong itinwang. Ken inarakop ko pa'y jenwang ko. Ha? Number 2, agat anglit ka. Nagling utak Number 3, agat aso ka. Inubak ngamin itay di asok, ta kaya't nangaubag. Yay. Ay lukod day di nga aso. Naglambing. Kaya't nakidin, maturugak kano iji kulungan na. Yay. Kasta kalambing di asok kwa raw. Agat kalding ka pa yang gail. Naglalaok ti angot mau. Ingkakit ti agdigaw. Antay, nagangot niyang gail. Apay asaan nga agdigaws. Ay, kimaro manen ti sakit na asado tay tes. Anya sakit day tantay. Kinasadot. Ah. Ala, sika ti mangibaga amapan agdigaws. Inton bigat kanon antay. Wen, kastalatan ti isungbat na nukuna ek amapan agdigaws. Inton bigat kunana. Bayan yung aruday. Tabarang agdigos inton bigat antay. Ay, umayak man makimirinda. Ay, wen ala, ingka ijay kusina. Tamang sagana ka iti merienda tayo. Wanantay. Aw, at tuyin ti merienda, antay, anggail. Saggay sa tayo a sandwich ken juice. Ay na, kastaban. Ay, apag isuta mabisinak. Alaag, tapara kanyak. Tainak ang merienda ijay kubo di talikudan ti balay. Kajak magustuan ti malanglang abko nga angin ditoy. Ay, why? Uray sak manantay. Ijayak mamit kubong ag merienda. Di mapantayo ijay nga agmerienda. Ay saan? Ditoy kansalas, inteng. Ha? Ala, kwarog, intan ijay kubo. Wanantay. Inala kon ti kuwa. Intanantay. Sige. Ay, naggalasin na gidya adwa. Kasla didak kaya't akasangaw. Apay nga ta. Awan mo't madi nga inaramid ko Apay nga adidak kaya't akasangaw ngagmerienda. Ay na. Nabang-ara nakpaya nagdigos tuya. Ay, uray siyak ba daw? Ay na. Nagmayat gayam tirik na no inaldaw ti panagdigaws. Ay, wine. Isungay ta. Inaldaw ta nga digaws. Sa nabalay ta, dumit ti danaw. Day talaeng tawan na bang luas sabunta. Day barsaw ti pagsabsabunta iti ulo ken bagita. Awan pa'y shampoo ken batsop tamay. Ay, uray na. Sa nabalay, ta na bang lumay. Kalaman si flavor ko naman. Ala, uray yun. Tinapatag, inaldaw tangag digaw. Unay ni Banang. Nakatugaw latan di ta balkon gagsilsil pa. Di na pa'y madlaw apal paliiwag Agkatakatawa. Ay, saan nga digdigaws? Kabuteng na, tidanom. Ay. Siyaksa mo ti bagbagana. Siyaksa ti paspasagidan na. Agat ang late. Ay, Banang! Paspasagidan na kanya. Anya ti bagbagam, intay. Ay, siya ka di ti bagbagam asaan nga agdigdigos? Ay, dahito'y manbuy-buya dito'y Facebook. Intay, saan nga agdigdigos, takabuteng na tidanom. Iso nga agat
anglet. Ay, ibagam no siyak tidakdakamatan. Saan nga ron asika? Na, Nala, adaywan nak dito'y balkon, ta ituloy ko ti ag cellphone. Aday ta, mapunon titimba. Ay, hindi pa tinanob akas tuyop. Agdigo sa kun. Ay, saan unay analamin tidanaw ta nang idadangak iti inayon ka. Agdigo sakman aday bag. Day abanang. Paspasagidan na nga agat ang litak. Oh, agdigo sakman. Agsabunak iti nabanglo asabon. Ken agsyampu akman iti nabanglo asyampu. Ha? Na, Parintang? It's that yaw? Kutwan. Apay. Kaskala nakasabat iti artista. Ay, huwag paray. Kasla ka artista. Aya. Oh. Aguray ka paray. Apaya kasta tilang amita. Nakalinlinis ka. Ha? Aya. Uy, mate. Ay nagbanglo ka pa'y paray. Na, Agat babae ti pangbanglo mita. agat babae. Perfume ti babae ti kaya't ko sa paray. Ay, ibang banglok tayo perfume ni Banang. Ay, mayata paray. Nataer ka iti kasta lang amita. Kasla ka artista. Aya. Ay, gapo iti nako nang. Ay, inta iti tersi na ni kagawad ko nang ta ilibre ka iti merienda. Ayos Ariglado paray. Inta ka ruday. Isumot lagayam nga ilibrim ni Kabadong, tadinayaw na ka, kapitan. Ay, wala. Ngayon, imbaga nati agpaiso. Nataerang kapitan. Ken, nabanglo akay. Oh. Ay na. Mayat Uraya lang na bangaran dito yung soft drinks. Ay na naghimasay. Ayos Ay, mga anak man pwede tayo tinapay. Ay na. Ay na. Mayat tilami iti soft drinks. Siyak nga, kapitan. Sinak ilibre. Na, apay, dinayaw mo tilangak aya. Saan mo't? Kasano nga ilibre ka nga? Kasta aya. Ay, kapitan, nakatataer ka mo tang. Ay, wan, nakabangbanglo ka pa. Kasta, mala. Mangalakan iti merienda mo ta, bayadak. Ay, wan, kapitan. Ay, nakapalisa kon Banang. Inakon maturog. Aguray ka. Sabali manunday ta t-shirt kan short pan mo Wala. Ay, narugit nga min itay. Iso nagsukatak. Anya anarugate, kat 2 oras mula ang nga suot. Na, Kan saan kamot arimwar tapno marugitan ko ma. ay, basta narugit na. Mumngamin anya Banang. Jak makaturog no narugit ti Badok. Oh. Ay na, nagadon ti lalabaan akawusmaw. Oh, simpre Tagsukatak nga ron di maurnaw. Ala, itaki din maturog. Rabiin. Sa dino tinapa naman nakasapsapa. Nakariingak ngawang ka. Nasapa ak anapan ijay balay da marimilyang. Napan ko inalatay tangdan ko anagiruot ijay paraangan ken likodan ti balay da. Takuna namag nga ita nga itud na. Ay nagsayatay. Kat titangdan kaw, inggatang ko iti sabon anabanglaw. Ken shampoo anabanglaw. Tapno na bang lutamit Di nasayat, no kasta. Inaldaw tangag digaws. Di agsabon tamit itinabang lua. Ay, katuwan mo ta. Alaman nga ron, intan nagdigos to yan. Tagsabunta, itinabanglaw. Sigay, aggidan tangag digaws. Ay, katuwan, Agidan ta na. Aginigod ta. Wana, mala, intangarudan ba daw? Ay. Data, nakasagay saya kon. Kain agbangbang luak pay akas tuyap. Ay, nagbanglo at talaga na ito perfume ni Banang.
Umar ka din. Ay, wan. Ay, agjutak ijay barangay hall. Ay, ne. Ay, sos. Ibusam samot kanday tabang-banglaw. Gumatang kan tumanin Ay, nagngina day tabang-banglaw. Oh, Ne. Sabali man day ta jacket mo arumwar. Mabalin pa'y mo't nga usaram jay jacket mo idikalman. Madalos pa'y mo't. Oho, sukatakbot ilabam tunday jay ta naangutan. Ay. Inaldawan nga agsuksukat ka, inteng. Naurnungan ti malalabaan akawis mo. Ay, agsukatak nga ron tapno na dalusak. Inaldawak nga ron nga agdigos. Di inaldawak mo't nga agsukat. Oh! Ay, kunak no di ka umay dito barangay hall kwa raw. Apaw, nagtaer ka itangkal. Kundi bisngay ka pa yan. Sakit. Ay na, nakabangbanglo ka. Ay, siyempre naman. Saan kan akas iti sigab nga dudumati pay udmaw? Saan kan nga agat kaldeng, nuang kan agat asaw? Ay, sumardeng ka man ba? Subra man ako na kung tisasawon. Agpay sumait. Ay ngam no ita, nagtair kanggal. Kasta ti kapitan. Kas lagaber na or... Ay, ayos. Unanggal. Iso na sayad day ta. Ti inal daw ka anataan. Ay, aginanaak man pa'y. Maribanang, umayak man. Umay kay kan, itilinutok apansay. Ay, agyamadak mare. Apagiso, mabisina kaon. Nagadumatan tilina ba ang maray? Nay, awan sapay badum dito. Ay na bado amin ni Inteng Marituyang. Saan la abado? Agraman ulas kan pundana. Nagadumang agpayso day talina ba among maray? Wen maray, agparikutak ita. Tainal daw mutten nga agsukat ni Inteng. Sipod man nagdaldalos iti bagina kat nagadon ti lalabaak. Kasta aya. Ay imbag pa'y idisaan nga agdigdigos, tawan lablabaak. Kahit di mo kaya tapno nadalos ita ni kapitan iti bagina. Syakmut nga ron ti mabannog nga aglaba. Adamot washing machine niya o maray. Ay, uray pa'y maray. Alangarudan maray, ang meriendakan. Kanumon da ito'y pansit nga inyagkaw, tapno mapunas ti bannog mau. Ay, wen man maray. Talaga ang mabisina kun kahit. Ay, thank you manan, Marituyang. Ay, jak kayat da ito nga isuot ba nang tadaman siya nan? Ikanak iti sa bali at t-shirt. Nakaarartikan? Kalablabamot day taa. Ay, ada nga ron man siya nakatnay. Uray tada ka diti balay. Saan kamot amapan ijay ilay, wenno ijay munisipyo? Basta jak kayat da ita, ang mga numakita da. Si kaano isuot mo ti adaman siya na? Ay, ibasura mo. Ay, kat napintas pa'y mat da ito a t-shirt. Kan basit laang mat tinaiman siya. Pwede ka makawawat. Ngarod kayat nga isuot adaman siya nanday. Jak kayat, period. Wira iris. Madlaw mo ka di ita ni pare Inteng maray. Ita mo lang papataer ita mo na nga ramidan. Kat, nagbalbaliw nga rudan. Masapol ka no, akanayon ng anadalos ti kawas na. Kan kanayon nga agdigos. Ay kat, mayat malta na bang lupay. Win nga raw, sa bagay mayat nga agpaysaw. Amom nga min maray. No inaldaw ka nga agdigaos, priskaw ti bagay. Kaumat. Uray ka di si ka maray, inaldaw ka mga agdigdigaos. Natural. Nga uray awam mo asawa. Kuwan Apay, masapol nga ada asawam sa kaagdigos iti inaldaw. Sa bagay malamaray, mangtid ka man iti soy, kunso ka, tagadubo man. Naimas ti si Dayo Ay, wen maray, nagpartiyak iti taraking ko amanaw, kit isaw ti yadubaw. Mabitla ang taikan ka, kabadaw. Ay, awanan maisuot ko ba nang
di ka mo naglaba. Si kamatan ate aglaba iti kawismaw. Na, Siyakla aminan. Ay, kanayonak ang mabambanog. na, ididyak ag suksukat, ag reklamo ka. Ano ba yan? Itataka na yun nga ag sukat, ag reklamo ka lata. Ano ba yan? Gapaw, tanalabuskan. Na, Tulungan nakmat nga aglaba iti kawismo Inusar mo la iti 2 oras, so katamon. ay na, narugit na ron. Ay na, kas ka lamang lukloko Ay, basta narugit ti kawas ka, sukat akon. Iti kasta, kanayo nak anataer. Mayat gayam tirik na, no inaldaw anataer. Pues, sikat aglaba iti kawismo. Saan asya? Ay, unay kan maray. Ag konsumisyon kamatan kan ni Kapitan. Ay, nalabos ngamin. Inton kwan, pinanawa ko. Ay, saan maray? Numabanno ka nga aglaba iti kawas na. Diing ka ipalondre kan ni Violet. Ay, ad-addan ajak kayat. Gastos laday ta. O di ano sam nga ilabaan ni Kapitan. Ay, agasam. Uray saan mo't anarugit ti kawas na, ang sukatan na lata. Sabali ti kawas na inton rumwar amapan agjute. Iti aldaw, agawid amapan agsukat. Iti malam, agsukat iti para balay na. Iti rabi agsukat iti para turog na. Ay, inaldaw akasta, maray. Sa bagay makabannog ti aglabang agpaisaw. Naimbag ko maano tumulong. Ang saan mat? Katala Ano, Sam? Ay, nakasaganan ti armusar, tabanan. Wen, sige, intan ijay kusina. Impapudot mo ti pagdigos ka. Unay kamutan intay. Amin lakit din, siyak ti mga ramed. Mabalin mat asika ti mga ipapudot iti digos mo. Ay, saan? Si kangarot ti asawak? Ay, kanayo nak amabambannog inteng. Na, Ita, agraman pagdigos mo, syaklat ta ti mangisagana. Si kamutan kahit mong agdigos ako no saan? Ay, uray di kan agdigdigaws, no syak pala ang ti mangisagana. Amin lakit din, kat siya. Ay, no di nakasikasun nga asawam. Uray awan ti agdigdigos kan agsuksukat. Uray agad ang lita ko. Wen, Na? makamuka. Total, bagimot dayta. Tanabannog akon amang ilablaba iti kawis mo. Tadinak matulungan. Ha? Di uray saan kang agdigdigos? Ni ba nang mut? Ay! Uray saan kang agdigdigos inteng? Na, Makamukan iti biyag mo. Na maakon kan ka. Di uray agsinatan. yay! Ay, Kapitan! Managdaldalos kang agpalso iti bagim itan. Ngam ti madi, di mo matulungan ni Nana ba nga aglaba iti ado apagmurngam. Anya nga ita, nauman ken ka. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan dagiti agina ni Clifford Barceliano, da Josephine Barceliano, kan Christine Joy Barceliano, dita Santo La Union. Ken kada kayo aminen apo, anayat adumdumngad kadagiti drama niya. Ala sigay! Dinon tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, na yan ang nagngisit ni Kwaraw, ga? Unay mo, ti panang katawa mo, ni Kwaraw, marituyang. Nga raw, mababain na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwana. Kay pudnumot ang nagngisit ni Kwaraw. Sapay ulitin na pailang. Mabain ako na talaga. Kaya't kung taglamang. Inay, papanam nga rudan nga Mababain na ka rudan. Inakaon.
Unay kamot nga minan, Marituyang. Kakaiso na apoy naman, o inabog mo pa'y. Kay ibagbagak laang mo't anangisay, tapod no ba? Apay ngay amasaktan. Ay! Ay nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Ay, mala daw akong iji kasar nga tindarak. Nay, iso daytan. Ay, darasam Kwarog. Magrugin di kasar. Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang ang kail. Na, apa saan? Kasanaw. At dahil dyan ni nanatuyang, kat pirmi nga inuyaw na. Na, anya nga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay unay matanday dyan ako, Marek. Mababainak, ta nagkikinitan dagiti babalasang, sada nagkakatawa. Day tala ang tipagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mat ti uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, Marituyang. Apay apagawidon nakmaray, kat kayat ko pa'y nga raw tiagis tambay dito'y tersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amin nga may gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw da. Ibagbagak lang matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y amasaktan da. Aldawan, katawan pa'y buena manok. Tamin nga umay dito'y tersinak kat uyawam. Imbag kumamang nga ron nung gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin amasapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang ang pari-air dito'y tersinam. Ha? Badaw, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidog, ma'am. Ay, aguyaw ka man din ako nakon. Kahit po numag, uray kita, Iso siguro ter aramidem Nodda ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Kaguyaw. Ay nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tattaw mapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Maditikas ta nga naramiday. Kwarog, Apayanday. ay ibaon ka man. No, mabalay. Mabalin na anday. Ikan ka itisang hagasot. Ay, ingkaman gumatang itirikado dita tersena ni Marikwanang. Diyak kaya't ti mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni nanatuyang. Uyawan naktumanan. Kasta aya. Sa pa'y pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilaangan sa bali at tersena ti paggatangam. Ay, unan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwanang. Saan mo apampansinan? No makitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Asos, apay ngay. Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at tersena. Na. Kita ti panagnanamaray. Na. Agpadadakin ni Uncle na akasla maidog, ma'am. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba Ay awanan ti umay gumatang dito, tersinak gapukan ka. Dinak man pabasulan. Adda ka mod ngamin dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Angkal, niyanti ngay. Aglutluto iji kusina. Naghatang kong tirikado ngay pagpagatang niyantay. Imbag ta di nakainuyaw ni nanam atuyag. Ijay sa bali at resina tinaggatangak ang kail. Jesus, agree rin ani kagawad ko nang. At damat nga minijay ni nanatuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauyaw ni Kwarog. Ay sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, adaman la damagakan ka. Anya day ta? Apay ngay asabali mo ten atersin at tinaggatangan ni Kwarog. Kunakon kit adamagam day ta. Ije kumatersinak at tinaggatangan na. Kwa kano?
Adan ni Marituyang ijitirsinam. Kit, di na kayat ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na balay? Dumot ti gumatgatang ititirsinam. Saan lang mo't ani kwaraw? Ay awanan, Kapitan. Kabuteng dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya? Ay, ipabarangay kon sa ni Marituyang. Gapo itinakaro a kinauyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito'y tersinak Apay Maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro a panaguy-uyaw na. Nakaro pa naguyaw ko na Maray. Wan, amin nga umay gumatang dito'y tersinak. Uyawon na, iso asabali ti papananda a paggatangan. Day, yak amo day da. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Ay, madi talaga day ta Maray. Iso ngawa nanti umay gumatang dito'y tersinak. Amom ka di alim 5 pisos tinaglakwak itinagmalam gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabay ka talaga si Katuyang. Na, tapay manang. Amin ka nung agatang dita tersina ni Marikuanang. Uyawan. Amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyaw? Padasag ka, ti saan nga aguyaw? Ay, isardeng munday ta ko nanay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, Maray. So asya kon ti umay gumatang. Ay kat nasayat mo't amaray, tapno makapagistoryata. Ay, imbag taawan dito'y ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong, iso asanin nga umay dito, tapno aguyaw. Ay nasaya at matno kasta, Maray. Adukat ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Ay, sige rugyamon. Sige, Maray. Amom Ay, ka day nanay ka, Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangagkukag nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na, Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito'y teresena ni Marikuanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak. Mas daawak, Maray. Buyongan kamutan. Ana, pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka, magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, Mare. Kan, ay saus, puraw mo't amin ang dagitabok, mau. Pati buok. Ay, osturaytan Marituyang. Isardeng mon nga uyawan ni Maribanang. Mare, anya ka ditigatangam itayan. Ha! Gapo itirurod ko. Nalipat akong jagatangag. Ay, lagi pom Mare. Tapno ada maggumatang diti tersina. Ay, saan nagarudan ang malagay tagkabawan? Na. Kita ang mga minanay, puraw amin ang tabok na. Takarkarwan na pa'y timanguyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang timakit kita. Agawid ak manlangan. Ay, Maribanang, diyengay gatangam. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-adumat ti uban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, Paribadong. Naggapuak ngamin iti tersena ni Marikuanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawi ak. Ta inuyaw nak ni Marituyang. Anya, inuyaw na ka ko na Maray. Ay no, makaung-ungetak, pare. Talaga sakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron tipilpilyan na. Amin ataw makita na. Uyawin na. Kunamatlan perpekto a tao. Ay, siya kaun, ti dumaw-dawat iti dispensar, iti daytangay naramin naking kamaray. Ay, siyak, ti mababay. Ipagpagapok lang amin kan kakak, Paribadong. Namin anok mo, ita binagbagaan. Ang jakman amaw, nuapay anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, amang nuuray laagsangit. Ay, nasakit tumat atirik na no mauyaw, Paribadong.
apay nga agungot ka kanyak. Imbagak lang nga do ti uban na. Sapay ulitin na pailay. Dinilaw ko lang jay dakkel abuyong na. Nita. Apay, dakas. Basta pa naguyaw, dakas day ta. Aha, kunamladay ta. Tasi ka alaklakayan, anapunon ti kurtrek tarupam. Amen, madlawaw. Kanya, uray siya kuya waman. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Adi mo pa'y mabugwan. Pwa! Ay, madya talaga ti ugalim tuyang ah. May si Kantay, inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, wen nga rod. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga rod ang uyawan nak. Iso nga rin dyan kaya atin na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo may. Diyan kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw. Dakas ti aguy-uyaw. Ikan tayo mat ay iti pagnakman na. Tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat daya tao. Sige. No maminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang hindi mo ibagbagakin na Uncle. Agungot day dyan. Kano day tamo ti planok nga aramidan, Mare. Uyawag mat ni Mari Tuyang. Ay, napanunot mo mat nga aramidan day ta. Wan awanan ti aggatang dito tersinak, kas makita mat, gapukan kwa na. Wen nga rod mapmapanda amin iti sabali at tersena. Inabugnan sa amin na customer kaw. Nalaing tamat kat nga aguyaw. Saan ka de, Mare? Nene, iso day ta sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sika ti umuna ang manguyaw kun kwa na, Mare. Mare Tuyang, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pa'y amaray. Tapno masung batak anaimbag day ta sa ludsod mau. Ay, damagak laeng mat, no nagsagaysay kan. Tanay, kuso-kusumat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitid nag-apuraw dita abagam. Ay, sos, madlaw asaan kang agdigdigaw sa Marituyang. Guray kayo man. Pagtintinulungan dak samatan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso, ngam saan mo mat abagay. Anya timako na maribana. Ay na, ad-adda apim muskol dagiti bibig mo, Marituyang, anakangis-ngisit. Ay, aguray kayo mo pagsaunda mag. Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Reklamo kayaw. Nakauyaw kayaw. Kunamlan napipintas kayaw. Ala, ingka agreklamo, Maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Napanin nga agpaiso, Mare. Paypaysunan sa mati agreklamaw. So bayam anya ko ma. Napadasan nan tinauyaw, Maray. Wen oray la makalwa. Mabalin ti agreklamaw, Kapitan. Ay, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka di nga agsangitak pay. Tamakasang-sangitak nga minaon. Eh, sige. Agsangit ka lata. Ay, nagsakit nga min tinakam ka. Gapo iti naramay dagiti kukumare kanyak. Asino ako kumarin? Da kumari ko anangkan kumari banang. Inanuda ka aya? Sinaktan da tirek nak. Oh! Pinagsinublatan dak nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wan, Kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak nga iti pananguyaw da kanya. Ay, dahito lang ti maibagak no di mo kaya ti mauyaw. Di ka agoy-uyaw. Ita, amo mo, no kasakit ti mauyaw. Wan, Kapitan. Aday wanda ka dagit ti friends mo. No nauyaw ka. Ape, kaya't mo agurayan da ka?
Ay, saan kapitan? Isu adi kaguy uyaw maray. Baday ta. Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gaputay inuyaw da ka, dagiti kukumaray? Wan, kukumarit kida, ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Ay, rumbang lang day taking ka. Kunak man no isakit nak, apay akasla na yun pay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di ka mo't dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mo't lang day ta. Gunggunam. Nay, ang damot ni Nana Tuyang asan ngagsuksukat. Ay may sakamot ang manguyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asan kan nga aguyaw? Sanon, iso asaan dakmeten nga uyawin tamasaksakitan. Ay ka nasaya at amaray no isardeng monti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni kapitan. Ay na Toyang, saan ka nga aguyaw no di mo kaya timawyaw? Ala sigay, ditan tinagibusan ti sa balipay ang parang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Marikwanan, anya day taawit-awit mo o nakasupaw. Daytoy, maray. Ayuda. Into ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wan, may kan amin ang nakalista, tinagan na. Apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay, siguro, awan nagan nyo yung listaan. Apay nga awan ngay, katagakabildatan kami matkin ni Badungkaw. Apay, kabagyan niyaw ni Kapitan. Kayat mo asawan, dagitila ang kabagyan ni Kapitan, ti may kan iti ayuda? Kakasla kasta, tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Ay, nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Unaraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anya nga ayuda na ito pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga, ngawan ti ayuda may kinituyang ka. Ay, awan na niya. Marikwan na. Masung batam ka day taas sa lunsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marituyang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan nagan yaw, ijelistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaisonagan yung ijelistaan. Apay nga, ngawan. Siyak man langan ti mangsungbat ka ba dong? Awan nagan yung ijelistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laeng, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan? Nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Naitangarod kay. Nagiti kanulaing kabagyan ni Parinteng di makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Saan na mabalinda ito yung mapaspasama? Naskadla ang agririta. Kagawad, anyat makunam itinaawat mo ngay ayuda. Ay ka, siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukasta. Kaanong tumanan jay sumarunaw. Apay, naibus mo di ayudam. Ay, saan pa'y makidi, Nagadumang nga, men. Isungarod nga ibusem pa sa kanto agdamag no kaano jay nix. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga, men, ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay,
kabagyam sa amin aon. Hoy, pangkalawit na ito'y iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda kwarog. Tapno ado. Ngunantay. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damaninagan ko listahan. Angkel ko ti kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo iti listaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asan na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni uncle lamang ikatitinagan mo, Antay. Kapag nagsirip-sirip ka di tatawa paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hall, paray. Kanayon nakada dito'y. Kahit mabalinto mo nag. Agpigat ka, tanarugit ti sakap. Ay si Kaki di mo, paray. Gaputan na ka-tiles, pagpigadin na ka. Uwi na, narugit na ron ti sakap. Mabalinain, paray. Nalinis mo din. Munikat, sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, apayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka paray. Isungay mayak dito barangay hall. Anyat kayat mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanituyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Naggadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta saan kan nga agreklamo? Awatem latanti kinapuno adita agkabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Awan lang tatuyang. Saan na taakayat abigbigan ni parinting akabagyan na? Napan mo kinasarita? Wine, sungarod tinagapwa. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan nangarod akayat? No kasta, saan latta ang mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Dan sa matgura ni Kapitan Kadaka. Dan sa ngagpaisaw. Malagip kon badawng. Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dayta na panunod man. Gapo iti saan ta pa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y laang dayta. Ammom lang arudan, ada kami laang kinibadong ko ti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga mintinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitan, Maray? Tanagsakit, adenggang. Saan nyo mat nga minakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw, no apay asaan na akayat nga ilista tinagan, may. Da kayon tumat nga, main. Basol yumatlaang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon, amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw, no saan may akayat? Ammumaray, amin nga adda tersina na di ti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da ngamin anang ibutos, kan ni Kapitan Idey, kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di kunam tasaan ka ngamin anaikan iti ayuda. Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda? Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kamin tumanen, mawarasan.
Tataba daw. Hintayo manin makipila para iti ayuda. Umayak kumamot ang jakmut kabagyan ti kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tataba daw. No kabagyam kumamot ng kilkaw, derda kumamot nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kaya't nakabagyan. Ipilpilit ka, saan na kaya? Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang-agatang tawan mo't maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan na? Bayamaw no nalipatan na kami ni Kapitan akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Ang padata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarong, andan tumlayawin na nga ayuda. Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda? Ket nakaisam da amin. Oh. Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Ket, suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda ken ni badung na. Apay ko ba nga ikakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko na. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Ang kinapudno na. Butantis ko ina. Ha? Sige. Panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Maray. Win Mare, si Kanghay. Win Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan. Isumat ibagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Itala ang anaamuak nga gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapon nugayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak ano nila ang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, Maray. At dapay gayam kaanakan na abakbakat kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gap-gapo iti kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak lako magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay, agawid kan adagos. Tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay, sos! Darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw tanay, dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan. Wine, nagayaba ka, uray saan data kabagyan. Ay katinta tumulungan amang sab-sab ijay apoy. Katinda na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaisuna balay da. Saan ka na sumanaw? Indakidain, uray saan data kabagyan. Ay, sapay awan mo ti sabali at tumulaw. Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagitin na gado kabagyan ni Parinday. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbaglagit din tatatataba nga nagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no, anya mati inaramin na dadya ataw. Madama ka nung aglutluta ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon ka, maliwayan na tilutluto na. Gapo iti panakichismis na. Nga, umaykan, agawid ta ni Jebalayaw, tayong takitaan. 'Yan, 'yan, 'yan. 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 'Yan, '
Kasta unay ti danak ko ba kunak no nauraman da iti balay ta? Ay, no sana timulong ni Pari Badong, ay sigurado ang nagbalin adapo dahito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Asino pa dagiti da dumatimulong banang? Adak mat dito'y likodam, Kapitan. Ni Marituyang, inteng. Dagiti nga da akabarangayan tayo. Anyat inaramid da? Awan mo't gunggunay da. Da kamay, mapan kami kumay di bangkag. Angam nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. So nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may, timulong kamay tapno maidop ti apawi. Agyaman ak uray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo latak ni Maribanang. Agyaman akun ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Tumulong kami latak kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurot ak ngagluwa. Ay, Uray siya. Maisurot ako. Nay, apa yan? Nagsisinangit kayo umatay. Nasayat kaya matao da Pari Badong kun Marituyan. win nga road. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katwan mo't nga main paray. Kwarang, aday bagak. Anya day tangkay. Ilistan ko tinagan da Pari Badong kun Marituyan. Kadagiti maikan iti ayuda. Ay, saus. Ay, thank you, Kapitan. Kwarag. Amom ka diti spilling tinagan kaw. Kaya't maong spilling ay. Sana yung tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganituyang kaw. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog na ita. Sigurado kayo Naglaing ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling iday. Ay nangato Nangato Nagtubot ka. Naggapwa Marituyang. Dita barangay haul maray. Ay na, una yan ang nagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ni Badong ka. Ay, nasaya at mata. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, maray. Tinlista gayam ni Kapitan tinagan mikin ni Badong ka. Ingkamutin makipila maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni listaan. Nagan yon kanika Badong tinaisurat. Kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog, kasta mo tin ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw maray, taitaypay nga agururay ni Badong kaw. Kasta Kapitan, nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay, ditan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Ay, ninsamot Pari Badong dya gibilbilag iti irik iji-igit ti kalsada. Isawang kail. Ay, apay di na mo abawal ti agibilag iti irik iji-igit ti kalsada. Sana nga mawang kail. Kino kanayon nga iwarwaragawag da abawal da ita. Nagsakit to pa yung ti karabukob ko amang ipukpuk ka wang kail. Ay, ikaman kidi bagakan ko na abawal ti agibilag iti irik iji kalsada. Unang kail. Inakibagakan ko na. Ibaga masyak tinang ibaga. Tatapataw. Punta kayat nga ibaga ni Uncle Kaw. Inbound na ka? Wine, tanakita na ka nga gibilbilag itirik dito'y igit ti kalsada. Kat bawal da ita. Way, namo ka bawal. Apay ngay nga rot nga ramidan pa lang. Naglawa mo ti plaza pagbilagam. Kaya't kung nga ron dito'y igit ti kalsada, tamakita dagiti tattao, nga adaw ti erikaw. Ay, kaya't mo ti agpasikat. Ay, kadwa na.
Bay dagas ayat agpasikat. Sige. Tamapan ko ibaga kini uncle ko dahi tarasun mau. Ay aguray kang kwaraw. Tanday bagaking ka. Anya dahi ta. Kaya't mo, taginom ta. Naguray, tamapan ko pa ibaga kini uncle kao. Akayat mo lang tagpasikat. Ay sanayin. Pangibagang pailain. Umay kakiday, taginom ta. Kasanungay ni uncle kao katimbaon naklang. Baybayam nga ruday. Umay kan. Ayan na nga ni Kwarugan nga imbaon ko. Nangiba unam ayakan kwa na. Kung nakamapan na ibaga ka ni Pari Badong, bawal tagi bilag iti irik iti kalsada. Napan na siguro imbaga Nakabilag pa ilang ti irik ni Pari Badong. Ay wan, sapay sinakop ng Sanje kalsada. Nagturad na ita akong paray. Bawal lang arudan nga aramidin na lata. Ay, sana balay. Kunamot nga imbaon mo ni Kwarog amapan mangibagakan kwa na. Madama-damot siguro nga agsarsarita. Amom matanday siya akong parem. Nagrigat akasarsarita. Apay nga aginom kayo kin ni Kwaraw. Wain, tapno saan nakalapdan nga agibilag itirik di takalsada. Apay, lapdan na kaya. Uwin nga rod, baong ka ni Parinteng. Patsamba day ta, Kapitan. Si kalaang ayat agbilbilag itiirik dito'y igid ti kalsada. Ado kamay, mapayasak lang ti umay na binagaan. Patsamba day ta, Kapitan. Isumot lagayam asaanin ang nagsubli ni Kwarog. Tamadamada-gayam nga gininom ka ni Kabadong. Kawan, itay dapay dita sirok ti mangga nga gininom. Ay, isumot lagayam asaan lata nga isardang ni Pari Badong ti panagbilag na iti irek. Amo na abawal. Ngam talaga lang anatangkan ti ulo na day tatao. Saan na akayat ti mabagbagaan? Nabal, kakakaon tatabadaw. Uwin nga rod, iso nga agawid kan. Talagang agawid akaon. Ay, aguray ka. Saan na dita, ipagnan nga agawid. Ay, sana yan ditawi. Ay, nijay, ipagnan nga agawid. Kaya't mo asawan. Diritsaw. Una, ay mapukaw ka, nukwa. Agliko kan tao, no makadanon kaya kurbahan. Kuna ka man o diritso lang. Ay, nabartag ka na talaga, Kwaraw. Siyak ti Patsyam, kasaanak pa yan nabartag. Maribanan, ayan ni Kapitan. At da ije barangay hall. Apay aya, mare. Nakaturog ngamin ni Kwaraw ijay waiting shed. Da, apay ang naturog ijay. Gapo siguro itinakaro abartag na. Ay, kasjay na ngamin kat, no masubraan na ti aginom. Ibagaman kin ni Kapitan tamapan na iyaway. Sige mare, ibagak inton agawid. Ay, ibagaman ngamin kan ni Badong mo, adi na barbarta kan ni Kwaraw. Di mo kanu ngamin barbartakan ni Kwaraw. Nagkuna, Ni Maribanang, tanay, saan nan nga amo tinagturugan na. sungarot abinartek ka, tapno saan na nga amaw, ti pagturungan na. Imbagam kumama ngamin no sa dino tinaskan apagturungan na. Kaya't kung nga ron na mapugaw. Sapay katawaan pa'y lang mag. Kontrabida na gaya mitibiyag ka. Agpada na, kanyang na Kapitan. Ulit manen ken kakabadong. Bawal ta agibilag iti irek, di ta igit ti kalsada. Ulitag man ngay bagamaray. Amok, abawal. Agungot ni Kapitan. Aha, muna ya. Muti agungot na ita, parinteng. Di mo pa ngamin nakita ni Kapitan nga agungot ka. Saan na nga muti agungot, maray? Isu ajak kabuteng. Amom kabadong. Isardeng mo ti agbilag di ta igit ti kalsada, ta delikado. Madisgrasya ka dita. Siyak, madisgrasya. Wan, ado ti madaldalisan dita. Ay, sana ka madisgrasya, maray. Kun saan ka man anaw? Tandaan nam dita, Iso nga imbaon ni Kapitan ni Kwarog, tapno palagipan na ka. Way, namaw. Nga, anya ti inaramid mo, binartek mo ni Kwarog. Kaya naman, ti mabartek. Pampanunutan lang ni Kapitan ti pagimbagan tayo akabaranggayan na.
Ay, kasta. Ay, di nakiramraman na. Tadyak dengdenggan na kita. Din na ka talaga dayjay akong paray. Asinaw. Di paribadong Apay, itala ang amadlaw mo, kapitan. Kano na bayagan arororodan na ka na niya kumparay. Agibilbilaglat ta iti Eric, iti kalsada. Ay na, saan lang nga igit ti kalsada? Pati nga ti kalsada pagbilagan na. Ay, wen garod. Binagakmatan, kapitan. Ay, anyat ko na. Saan ka no ang mabutengkan ka? Aha! Imbaga na dayta? Saan mo ka no ngamin-ngam mo ti agungot? Kastagayam Kunana pa ay nga ramiden na ti amin akayat na. Kastagayam Iso asaan mo nga ibabaw ni Kwarog amang patigmaan ken kuana. Tabarteken na laeng. Jak masango ti mapan makisaritaken ko na. Bisyak ngamin ka. Papanam, Kwarag. Inakagpasata. May kakidi di tayo, taginom ta. Aginom tamanay. Subalin tumanin ti pagturuga. Ay, dadag mo daya. May kakidi. Kayatay. Agungat ni Uncle Kao. Apay, kabutan mo, ni Uncle Matt. Una, tanaungay. Patyamay. Muna yamit ako ngay. Di mo pa lang amin nakita nagungat kay. May kakiday, taginom ta. Sabay nagibilag ka manan itirik di ta kalsada. Kunaking ka nga awan makalapad kanyak. Uray day ta nga Uncle Mau. Unya raw, talagang awan kabutang mau tatabataw. Wait, awan. Uray pa isa nga pulo nga inting bating-teng ti kasangaw. Yak mabutay. Maray, bagbaga man ni Badong Mau. Apay, kapitan. Di na kaya't atong palang ti ordinan sa ti barangay. May papaan iti panagibilag iti Eric, iti kalsada. Isu at ipangibagaam, kapitan, saan na siya? Binaga akon. Nasa isayaat nga may no si kaamis mo ti mangibagakan ko na. Tano siya, agapa kaming tumanon. Aya, saklatan ti mangibaga. Ang kasano ang maibagam ngay kapitan, kat madama-damanan nga gininom kinikwaraw. Ha? Ay sus, inawis naman ang nikwaraw gagsyan. Kay kayat mat ngamin nikwaraw. Ay, jak kayatan nga ibaon nikwaraw. Oray saan mo nga ibaon mapanlata. Da, awisin tuma ngamin ni Pari Badong. Ay na kapitan, bayam ngaminan ni Badong ko nga aramiden na ti kayat na. No ngay madisgrasya. Kasanon ngay. Birbiro kam ni Kwarog, inteng. Ewan sa dino ti ayan na aya. Nakadumog ijay lamisaan ang naginumanda ken ni Pari Badong. Kunakon ka. Tinasayaat, ingkakit diyawid. Takababain ang makitkita dagiti tattao ijay. Win, ay sus, dakas tumod at talaga ti-influensya da di Pari Badong. Panagkunak, panawanan, tapno agungat ka, inteng. Ha? Ay kwa? No mabalbalin ka, jak ko makayat ti agungat. Angam kasapulan, tapno madisiplinaan day di akong paren. Ay, inakman lay yawid ni Kwarugan. Na, anyamanan ay atikat katawaam si kapadaong. Kita na kita gulitan ka. Iyaw awid mo't ni kapitan ni Kwaraw. Wine, binartag ko gayam ni Kwaraw. Ay, kaasimot ni kapitan amang yawid kan kwa na. Ay, kitanusan na. Nalakagayam nga wisin, day takanakan na, no arak ti pagsasaritaan. Ayun gayam, imbaga ni kapitan nga isardeng munti agibilag iti Eric di taigit ti kalsada. Ay, di ka laki baybayan may day nga inting bating-teng. Naa, Suruan na kiday. Apay, nalalaing kiday nga miti siya. ay kat day ta siguro at ipampanunutin na gaputa iso ti kapitan. Saan nagapot ay ti kapitan? Nalalaingay nga miti siya. Saan mo nga itulow? Ay, adayumit anangat nga to dagiti gradok idigridwan na ngam isaw. Kita man day ta? Ita, suruan na kiday. 1 plus 1 to, pa'y di nan to, pa'y amaw. Di na amaw? Wine, saan? Iso asan man nga gilalaing day tataw. Di ka lamabay na maturog iji-igit ti kalsada ang nakadumog.
Binartag nakmat ngamin ni Tata Badong ang kail. Mamati kan tumot ngamin iti dadya aparswa. Sanak to na mamati kan kuana. Dapat lang. Liklikam dadya. Mabay na kadag iti babalasang ang nakakita kanyak ang nakaturog ang nakadumog iti igit ti kalsada. Ay, rumbeng lang ang babain ka. Tanay, aduti nakakita ang babalasan. Kababay na talaga. Sapay nagpipintas da. Jaksan kaya ti rumwar. Diyak kaya't nga ipakita ti rupang kadakwada. Kinatkatawan da kapay. Ay, talaga dya akong mamati kini Tata Badaw. Ay, nasaya at may tanaka-amiris ka. Ay, babain naklang. Ewan, isualik-likam da dya tao. Esus, una yan, ti pan nakadisgrasya ni Paribadaw. Ay, wun nga ron, Kapitan. Anyat na pasama kaya. Madama nga gibilbilag iti irik ni Badungkaw. Ididinong parmulatan jay tricycle. Ay, kasta? Ay, parintay, garayatin ng buti na. Ha? Kapitan, apay di mo mang mangag ngagpaparayat ni Badungkaw. Ay mangmangag ko. Naipurwak nga ben iti igid ti kalsada. Amok! Ada iji kanal. Katulungan na, Kapitan. Ay, bay-bay amo, ta dinakdengdenggan. Sige muten Kapitan, ning karayatan ni Badungkaw. Kaasima, itay pa'y ngagan anday. Jak kayat nga arayatan. Nasakit ka di pare? Nagsakit pare. Minsan napasit ti bagay ka nasakit. Kunak ngamin ka kahit. Talaga nasakit ti madisgrasya. Ken delikado. Ay, mangyarot pare. Pudnugayam ti kinunam. Oh, di na mangamin patpatsin. Ay, kitulungan na mo na pare. Ay, mabiit laeng. Sakbay tulungan ka. Wait a minute. Nyataramidang pailangay pare. Ungtan ka pa iban? Ay, punay kamutin pare. Nadisgrasya lang arodin nung tanak pailang, mate. Ay, naskantap na agnakam ka. Ne. Hapay nga tumuda tayo mamon, pare. Ay, danugin nagsabit kay. Ay, saan? Ungtan ka laeng. Putla mo dumanog ka. Ay, kastuyak no agungatak. Sila dumanog kin kumugtarak itinangatok. Ay, kasya nagbuti na, pare. Kasya nagbuti na. Itaray na ko ni hospital. Ay, jak pa'y kaya't mabalo nito yan ko, pare. Kasano asaan ang mapakarwan ni Kabadong Maray. Kat uray la nagtamble-tambleng idi sinagi jit tricycle ang nakaparpartak. Nagtamble-tambleng ko na, Maray. Kat no ti istorya dagiti chismo sa nakakita iti disgrasya. Kat naminsan lakano ang nagtambleng. Siyak ti patyo, Maray. Namin ano ang nagtamble-tambleng ni Kabadong. Ay, nakaroa talaga ti disgrasya no mapasamak. Kauwan, isuday tati kaya at aliklikan ni Kapitan. Isu nga ibaw-bawal na ti agibilag iti irig di taigid ti kalsada. Maawatan mo't siguro itan ni Paribadong ti kayat asawan ni Entay. Pilay-pilay pa lang ni Tata Badaw ngang kail. Ay, imbag atag pilay-pilay lang. Nabiyag pa'y. Kalpasan tinapasamakin ko na. Oh. Win nga raw. Nagri ka talaga tinatangkan ti ulo na niya ang kail. Ay, una. Puno data. Isuasi ka. Di kag sukir-sukir. Tapno saan ka maipadakin ko na. Ay na, kabaranggayan! No bawal, rumbang asaan nga aramidan. Tapno awan ti maisagma. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng!